Ini saya perkenalkan satu persatu yang mobilisasi ya tamu kita dari luar. Yang pertama Pak Slamet sebagai mobilisasi tamu kita dari luar. Yang kedua Bapak Leo, ini Pak Leo asal dari Aceh tapi pengusaha yang berhasil di Jakarta, dan juga dari Amerika dan dari Korea. Ini teman-teman kita dari Hong Kong dan juga dari China, dari Australia. Bapak sekalian, saya ingin menambah sedikit apa yang tadi diceritakan oleh Bapak Wakil Bupati Divisi Mulu, para perhatian sekalian, yang bahwasannya kemarin kita ke Sabang, ya. Itu Sabang, pulau yang terakhir di Indonesia sebelah barat. Kalau orang Indonesia tidak sampai ke Sabang, berarti tidak sah mereka orang Indonesia. Tapi kita kemarin menyesali karena kita tidak datang ke titik nol. Jadi dari titik nol di Sabang sampai ke Merauke. 昨天我们去了那个塞棒，他那个就是印尼这边说，如果我们没有去过塞棒的话，我们就不算这一里了，因为那边是0公里。但是可惜在9天里面我们没有直接到这个0公里那个位置，所以它是印尼最西部的一个地方。它这边有一个做法，就是从塞棒到马劳给，可以从头到尾，这个塞棒就是我们的印尼这边的头。So Sabang, we went to Sabang yesterday, right? And then it was regrettably that we didn't go to the 0 kilometers because it's actually the most western part of Indonesia. And in the Indonesian saying, there's like from Sabang to Merauke. So Sabang is like the 0, and then Merauke is the end of the Indonesia. Baik, saya ingin menambah sedikit perkara potensi Aceh yang tidak disebut, tapi hari ini saya sebut, tapi saya minta maaf dulu. Yang bahwa saja di Aceh yang paling potensi adalah di segi kalau anda ini berminat, ini mencoba atau ingin memperbaiki tumbuhan yang ada di Aceh, mungkin salah satu yang lagi di seluruh dunia. Yang pertama adalah ganja, batang ganja. Jadi batang ganja yang selalu diharamkan di sini, tapi kalau eksesnya kalau kita olah menjadi obat, itu salah satu potensi yang lebih mahal di Indonesia, di dunia ataupun Indonesia. So in Aceh there's like a hidden potential for the plants, and that plant is opium, weed. If we can if you can make it into medicine, then it will be beneficial because the world is lacking of it. 就在印尼这边那个鸦槟，就是有一个比较潜在的一个就是植物也可以做，就是雅琪这边就是鸦槟，我们在这边可以做鸦片，这个可以做成那个药业的，就是可以出口。Termasuk di sini dulu salah satu ladang yang paling bagus untuk kecocokan itu. 包括在圣莫勒这边也是一个比较好的一个地方。So Simola is also one of the good place for growing. Tapi kalau kita ingin kerjasama untuk proses menjadi obat, silakan open, ya. Welcome. Untuk kita jadi obat, ini salah satu untuk obat alien yang paling positif yang kita gunakan di seluruh dunia. Ini silakan. Nanti kita koordinasi dengan Pak Presiden dan juga Pak Kapolri di Jakarta nanti. Mereka sudah memberi lampu hijau kepada kita untuk proses benda itu. So the central government already gave the green light for us to produce opium. 所以在中央政府那边，他们已经给了绿灯，我们可以做这个鸦片，可以出口做成疗业。Yang kedua saya ingin mengatakan, ini maaf mungkin kita tidak masuk kepada jalur kita kepada pekerjaan masing-masing, ya. Di Aceh juga satu potensi yang mubazir, mungkin kita di China ataupun di Hong Kong. Kalau anda silakan mau berkenan, silakan datang ke tempat kita, yaitu ladang babi yang paling terbanyak di Indonesia, di dunia.
就是在耳其这边也是一个就是世界最大的一个养猪的地方，所以你们这些中国跟香港的，如果是来到这边想养猪的话，也可以这个。So Aceh is also very good for pigs because they don't eat pigs right here. So if you want to do farming for pigs, it's also one of the biggest in Indonesia. Kalau Anda berminat, silakan bawa kapal bersama Kostorit atau kita tangkap hidup-hidup, kita bawa ke mana yang kita perlu nanti. Kami siap membantu nanti. So if you want to take the pigs, you can just bring the ship and then the coasters, and then they'll help you catch the pigs. 如果你们要来到这边，就是抓这些猪也可以，因为他们这边不吃猪嘛，所以这些猪都你们都可以直接带回去到香港、中国。Di sini tidak usah kita gemulah, tidak usah jual uang, ya. 不需要给钱的，直接拿掉，他们不吃的。Datang ambil kapal, kita bawa aja ke sana. Kita siap membantu. 他们也会帮忙。 Kemudian di Aceh yang tidak ada sebenarnya pada tetamu sekalian hanya dua perkara. Yang pertama di bidang pertanian adalah bawang putih dan juga seperti darah kurma yang tidak ada di Aceh. Kalau lain semua lengkap di provinsi Aceh. 红枣，在耳其这边就是缺了一个那个蜜枣，还有那个白蒜。 So in Aceh, but there's a problem with the lack of white onion, white garlic, and kurma. You know kurma? Ya. Dates. Tetapi potensi di sini di Semulu ini yang paling banyak sekarang adalah seperti di gambar. Nanti kita mungkin silakan kita mencobanya, Bapak Fatih. Ini yang paling banyak di sini dan bersama yang boleh kita banggakan kita di Semulu adalah lobster dan juga potensi gas yang paling terbesar di dunia. So the biggest potential and our most proud of Simulu is the lobsters and the oils. It's the biggest in the world. 就在 Simulu 这边，就是我们这边比较潜在很大的，也是比较让我们比较骄傲的，就是这些龙虾，待会我们也可以吃，待会我们也会尝一下。还有那个石油，也是世界最大的一个石油那个。Ya Bapak Ibu sekalian. Khususnya di apa kita di Semulu ini, saya kalau ada investor tetap saya bawa ke Semulu, ya. Sebenarnya apa jodoh tidak jodoh ini tergantung pada kita masing-masing untuk menyaksikan mereka. Dan juga kita berharap seperti mana yang telah kita bawakan dulu dari Australia juga, dari Amerika dan juga dari beberapa negara potensi yang kemarin. Mungkin mereka juga berminat, tetapi mereka sudah balas surat kepada tunjuk minat untuk mereka datang lagi ke Semulu, tapi tanggalnya belum pasti lagi. Jadi kalau ada saudara kita dari China, Australia dan Korea, begitu juga akan menyusul nanti di belakang. Mungkin salah satunya akan berkenan nanti kepada saudara kita yang datang di luar sini. Ya. So there was ada investor lain kan. So there was like other investors that came here, and then they already set another day to come here. Maybe we can also collaborate with them. 就是他前面有几批就是投资者，也可能后面我们可以跟他们合作。Ya, mungkin ini yang saya bisa tambah sedikit. Selamat kita menikmati Pulau Semulu. Sama-sama kita berjalan untuk beristirahat. Ya, silakan nanti kita konfirmasi dengan Pak Slamet dan juga Pak Lili. Saya akhiri. Terima kasih kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang tahu sih.